Ka Umdi Bashnyam Bat Penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Ka Special NIA Court Chhattisgarh Klapalat Jamin hi Arngut ki sister ki bana Kerala ke sister Pretty Mary bat ka Vandana Francis ki bide ki sister John ka Assisi Sisters of Mary Immaculate kumjuru ya wayu samla obadan lang bat ki usukaman mandavi ki bla syakem namar ka jing syakeno bagi penkelanyam jubor kenoilam ka CPM ke berenta karat keladawa bagi buah jong ka an ki deban pensitam bagi noilam jong ka Bajrang Dal bat ke Hindu Vahini ki bla keno lamler kinoilam jong ka CPM ki laong ba ka jing yo jamin jong ki sister ka ke jingjob jong ka riti sinsyar kari kini kilangut kila syakam hakar pusantri unaitung na Durg Railway Station hadir bagi noilam ke Bajrang Dal kila ujor e jahar dak bekeno bagi penkelanyam jubor ki arnut ki kenthei ki bedai ki riulum Henry hading gajing sa jong umuktiar ulong bagi kemi kepal jong ki kenna kila pla bakam de gajing syapin kala jubor Henry kila long kristan lupa labun bon snem bat kamdon satya kata gajing syapin kala kumla kenno bat gajing temu jong ki banle sya agraru kide da kamal la jong bakimut banle trei ka jamin bagi sister kila yo kalong lor ki bon ki kendon ha ka bagi hab ban aino e ka passport jong ki haringkat ka bon ke basan pawajar tingka marwe bat ar phongut kinong ba khli eki namal bagi la syapin ngat haki kendon be e jong ka beratian ya sanhita ह्यूमन ट्रैफिक को लेके केस दर्ज किए थे बीएनएस का धारा बी 143 का एलिगेशन था एक्यूजेशन था और उसके विरुद्ध ये धारा वहाँ लग नहीं सकता ऐसा हमने आर्गुमेंट किया है कल वो उस पर प्रभावित होकर माननीय न्यायालय ने आज बेल ग्रांट किया है। बेल ग्रांट में ये है कि भारत छोड़ के नहीं जाएगा और 50,000 का 2 जमानतदार और बेल बॉन्ड 50,000 का इसकी शर्तों पर दिया है और अभी बेल फर्निश करने का प्रक्रिया जारी है 1-2 घंटे के अंदर हो जाएगा उसके बाद रिलीजिंग ऑर्डर मिल जाएंगे। अरे 143 बीएनएस का लगा है और रिलीजियस फ्रीडम एक्ट का सेक्शन 3 से बाहर आ जाएगा आज शाम तक आ जाएगा शाम तक गोपा कुमार We are absolutely thrilled that today the NIA court in Bilaspur headed by Shri Sirajuddin Qureshi has at least brought a semblance of justice in the manufactured case against the nuns and the Adivasis by the BJP government in Chhattisgarh. The nuns have been granted bail. Of course, there are sureties that they have to fill. But till yesterday, the BJP government's prosecution was arguing against giving them bail. So if they have got bail today, it is really a victory of the united resolve of the people of India to fight this injustice. And we congratulate the nuns and the Adivasis involved who showed such great dignity in their suffering and in their sacrifice. We have to ensure that the case is withdrawn. It's a false FIR. It must be withdrawn. And we must ensure that those who perpetrated the violence against the nuns and the Adivasis, the Bajrang Dal, the Durga Vahini, they must be brought to justice. Congratulations to the people of India. Hey, up, ruko. Shwa ba finshet da ka jo shi ka jo ko umpiang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry Pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya ka ne ka umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko ka kot ka kya pat kamaryang rukan kta syo.